icyo gihe bavugaga nka Kristo, bakagenda nka Kristo, bakanezerwa nka Kristo, bagasubiza nka Kristo, bagakundana nka Kristo. Sema amen. Nta muntu umva mbabwi iryo zina sibo baryigise, n'abantu ngo bageze babitegereze ngo barebe umuntu bakavuga ngo uyu nawe ngo ni uwa Kristo, uyu nawe ni uwa Kristo, uyu nawe ni uwa Kristo. Twibwe ibyarabuze. Abakristo n'abapagani barayobera. Abapagani iby'abapagani byaje mu rusengero. Nitumara ngo twe tubareka. Imana izishakwa, Imana baza bayishaka. Imana ndizo gusanga ku gitanda uryamye n'amashuka. Umuntu yoryamye matori gashira agasura akagura indi, akagura amashuka ngo karashaka Imana. Uzobaza bashaka amafaranga ko baza baryama. Uzobaza abantu bashaka ama diplome, bashaka ama lisansi ko baza baryama. Ninde bababwiye ko baza baryama? Hanyuma mu nzu y'Imana niho babahenze ngo kuza mu Mana ngo nukuryama ngo uzayibona. Ngaho okay, sawa. Sagende gusanga aho kuri ubwo buriri. Bitotsi gusa. Ereka wewe. Igusanga uryamye uri mwishuka, ize gusa yamishikigwa ikubyo. Ninde wababe? Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo mwabagalatiya mwe ninde wabarose ko mwatangije iby'umwuka none mukaba mugiye guheruka iby'umubi mwaba Kristo. Ninde wababwiye ngo Imana ntizishaka? Ninde wababwiye ngo amahirwe umuntu ngo azamusanga ku gitanda? Umuturage mureke mbabaza. Umuntu wavukiye hano akakurira akahigira akarangiza agashaka akababyaye akaronkera akazi akaba afite abana batandatu, tazi umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, tazi umupaka wa Tanzania n'u Rwanda, tazi umupaka wa Uganda n'u Rwanda, tazi umupaka wa Kongo n'u Rwanda. Uwo si umuturage? Hoya tuze tubwizanye ukuri, uwo si umuturage? Iyo mipaka narayirenze, byararangiye narayirenze, nuriye n'indege nagiye ahatari hafi, none ukonyeye nawe ninde muturage? Kubera gusa ko mvuze ibyo adashaka, ibyo ngiye kumukoraho, namara avuge ngo ni umuturage. Naragenze nturagenda wewe gusa nutwaha wayibona ukavuga ngo wamenye iki? Ni geography narayize, ni mathematics narayize, biology narayize, pedagogy narayize, chimie narayize. Njye sari byo mu ijuru wewe nimbara amapepa wize. Nguri kurabona nawe ngo siko niriwe ku kazi ndarushe. Kurayibwira amakuru ndiyaze ngo ndarushe, ngo kandi ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ngo mbaye mvuza yangaye. Iminota 3 abandi akamavuga ngo Mana ngo no gusengera mu mutima ngo menyera kuri byo twibwira ngo nibyo tutaravuga ngo ba wabimenye ngo nubwo ntobivuga ngo urabizi wabivuze ko yandi yo yisi kuzu yavuga ukagira iminota 40 hayo uvuga amakuru ya filime. Turakenye ko turasana batabashaka Imana izishakwa kandi bigira umuruho, nukwitanga, nugutanga umwanya, nugutanga ibitekerezo, nugutanga ibyiyumviro, nukwitanga, bisabye imbaraga. Umuntu ukamuha umwanya akaza ngo avuge utamuzi, wibaze se azavuga ibyubaka, tiyaza gusenya n'ibyo nari nubatse. Kandi yasomye Bibiliya bashuka. Turabashimiye, Imana ibahumurisha. Hanyuma ndashimira uwitwa Francine, reka haguruke kandi abishoboye natambukana imbere bivuga ijambo rimwe. Francine nawe ntabwo sinzi urumva rero sinarinzi niba ari umukobwa niba ari umumama, ntabyo narinzi. Twaravuganye niwe twavuganye mbere, ndamubwira ngo ndafite uburenganzira bwo kuntumira, nta bushobozi afite
ampuza n'umushumba, ariko ndamwangira, nanze atabizi sinabimubwira, ariko nabyanze pe, ndabyanga kugeza igihe nahinduriye iminsi kugira ngo acike intege andeke. Ikintu cyantangaje, murumva ntituziranye, niyo nkimubona, ni none namubonye rwose, ariko abishiramo imbaraga zimwe zidasanzwe. Ndaruhansa n'urya muri Bibiliya hazavuga ngo nubwo ndi mubi, ariko uyu muntu Francine ndagushimiye, naramwubashe, ndavuga n'ibyo ari byose umuntu umutaza yubaha umukuru n'umukuru akubaha umuto. Ndibaza ku bw'umushumba twavuganye rimwe, ariko ku bwa Francine yarampamagaraga akambwira, turavugana, umugisha uri buze kugabana inzira ni Francine rwose, Imana iguhe umugisha. Naje ikindi ndashimira Imana ko mushumba yampamagaye tugeze mu nzira. Bantu b'Imana, sinzi ukuntu Imana yandemye, mushumba yampamagara nijoro ko atariho simba naje, kandi uko nukuri ko mu mutima kuzuye rwose. Ubundi urugo, ariko nageze hariya mama pasiteri antera intege pe, wandeye intege zimwe zidasanzwe, arambwira ati nta ngorane, wisanzure, wahageze, ni mu rugo. Ariko yampamagaye, ndavuga ngo Imana ishimwe ko ampamagaye ngeze mu nzira. Iyo ampamagara nkiri mu rugo rwose ukunda kiranutse, umutima wanje urera, sinzi gucisha kandi hino, simba naje pe, nari kuza apremidi nawe yaje, kuko yambwiye ngo ngo apremidi azoba ari hano, nico bihimba naje. Noneho rero kubera ko Imana ishatse ko dusangire uyu munsi, byatumye umushumba ampamagara nyuma y'igihe, noneho naje. Ndashimira uriya musore twazanye, Imana imuheze umugisha. Ndashimira mwene data bakwabuka, nawe mushimire kabisa. Ndibaza none muramuzi, yaje kumvugisha hirya y'ejo, ngira ngo sinzi uko twavuganye, simpazi, sinzi imico yabo bantu, sinzi uburyo baza bakira ijambo ry'Imana, kubera kwanzi tugira ikibazo ati n'abantu bakunda ijambo ry'Imana, nawe nyine arasubira arambwira ngo mare, ndambwira nti nyaboneka twojanye. Imana iguhe umugisha ko wanemereye tukazana, yaje atuyobora, hasigaye ngira ngo nikayo nari mfite. None rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ndamafatiraho nasanze mushumba birasa ni nk'impanga, ibyo ngiye kuvuga birasa n'impanga, kandi mvuga ubutumwa njyewe sinzi kugendahenda abakristo. Umwana azahekwa ku mugongo wa nyina, akamuheka akagira igihe azamukura ku mugongo. Umwana agira igihe yonka akonka iberi, akagira igihe arikurwaho. Ntabwo ushobora guhekwa ngo ugeze imyaka 40 bakiguhetse bana. Genda uje ku mugongo w'Imana, naho wacu ndi twabishobora. Dusome rero Yeremiya ibice 29 n'umurongo wa 29 n'umurongo wa 13. Reka nabonye ko mwene date bamuhaye mikrofone aze kumfasha. Yeremiya 29 n'umurongo wa 13. makumyabiri n'icyenda 13 aravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose,
nza oya rekera naho nshaka gusa buriya iyo abantu bashaka kunanira baza bashaka ngo bavuge intonda bagwira kamwe rubiri rutatu bune ngubu woreka akavuga ngo Ahmed utahe iki kinyarwanda ndicyacyumvikana haravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose apana gacu kandi ku mutima wawe urawuzi uzi uburyo uzushaka Imana nutayishakana umwete n'umutima wawe wose tayo uzobona uzorinda upfa utarayibona kandi kwicara aho ngaho no kuza buri cyumweru siko kubona Imana ndaza kubibabwira subira usome ibyakozwe n'intumwa 17:17. 17:27. reka dusome mu izina rya Yesu. kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri mtwe. Hano nasome Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yabigize icyo kugira ngo ahari nibayishakashaka bayibone erega n'ubundi tiri kure ya buri muntu muri twebwe. Kwaragenda hagaruka ijambo gushaka niryo turi buze gutindaho gatoya. Reka dusoreze muri Luka 11:9. Dusome 11:9. nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa mushake muzabona nuko mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gushaka Imana bigishoboka. Gushaka Imana bigishoboka. Imana izishaka. Namenya amakuru ko Imana izishaka. Imana baza bayishaka. Imana baza bayishaka. Uku umuntu yorya kuva ku itariki 1 kugeza ku itariki 31 agasura agafatira indi tariki imwe akageza ku itariki 31 akaryama ku basambiri akavuga ngo saa 10 ngo nimwe ngo niho ibitotsi biza biryoha ukumva ngo uri muzima. Tugira abarwayi baba mu rusengero bataraje kwa muganga. Ni ikibazo mfite muri iyi myaka no muri iyi minsi nzanitegereza abakristo kabari kibaza ngo ise uku turi kumwe ko turaja mu ijuru twese. Ibi bintu byose mwamubona ku isi ko birava mu bushakashatsi. Iri terambere ryose mwayimubona nuko hariho ubushaka abantu ko barakora ubushakashatsi. Natangajwe n'uburyo abantu bari mu gukora ubushakashatsi kuko umushumba yavuze imibereho ya hano mu isi ariko imibereho yo mu buryo bwo mu mwuka no gushaka Imana ntabiri. Ubundi umuntu ashaka icyo adafite cyane cyane kandi agikeneye.
icyo ni kimwe. Cya kabiri, umuntu ashaka ikintu yifuza, icyo umuntu yumva yifuza umuntu azagishaka. Cya gatatu, umuntu ashaka ikintu kuko azi ko ari icy'agaciro. Ikintu kitari icy'agaciro umuntu ntazabishaka, ntacyo waba ubishakira. Kandi urashobora kucita ko ari icy'agaciro, undi ntabone ko ari icy'agaciro, ariko ibyo ari byo byose umuntu azabishaka. Icya kane, umuntu arashobora gushaka n'icyo yatakaje. Umuntu umwe yigeze gutakaza inka yazimiye kubera gushaka cyane, ngo ariho akikora mu mifuko ngo arebe ko ari mwiri inka. Nasanze gushaka Imana si ukubiririmba, ntibirimo kabisa. Gushaka Imana si ukubivugavuga ngo mu biganire, aya turaruha utora inzira yacu. Gushaka Imana si ukubibwiriza ngo mbibwirize abantu babyumva, oya. Gushaka Imana si no kuyiganira ngo tugume tuganira, hariho inzira. Ubundi icyo umuntu ashaka cyose kigira inzira gishakiramo. Nzambwira abantu, mubona buriya abantu mu mujyi n'imodoka zose zigira aho ziparika, izijya i Remera, izijya Kabeza, izijya he, uko niko zipanze kandi ziri ku murongo. Umuntu yoja gushaka imodoka ije i Remera akaja kwishakira ku modoka zije Kabeza, yogera amezi 10 ataragera akiri hano, kandi aha yashaka imodoka. Ese ko birumvikana? Ibi ni ibintu byumvikana no kumana, nta muntu wavuga ngo ndahayumva ngeretse igipfu. Igipfu cyo Bibiliya iravuga ngo nubwo gisekura mu isekuru kiza kivamwe ari igipfu. Kandi muze mureba imihini izija mu isekuru bagahura, uku niko abantu bamezemo. Tuzaduhura tukavuga akamasimba ari igipfu gusa kakagenda. Wari utarabona umwana usubira mu ishuri. Ubundi nuko mwitorero tutaza tubashira mu mashure, ntimwagaze mu umwana umwe agira imyaka nk'itanu mu ishuri rimwe. Kurya ni igipfu kandi baragihuraguye cyaraza. Tugira abakristo biriya mushumba yari kwavuga batazabumva ibintu bibafitiye inyungu ndibabi. Undi Bibiliya ejo bundi anategere muvuga butumwa aravuga ngo Imana ni kureka, Imana ikabona usha mu busambanyi ikakureka, Imana ikakubona wambara ubusika kureka. Shinje mushumba uzagushobora. Oya tubwizanye ukuri. None kuriba amaturo Imana kirakubona, tutanga icyacu kirakubona, irakuretse. Hanyuma nishe kuza ndakuzana ninge ufite imbaraga kuzimana, uzahwerera aho ngaho. Utese bibikunda. Mushumba yavuze nanjye ngiye kuvuga, igifu kirasohoka ari igifu kandi kiriwe hano. Bibiliya mu kwigisha umupfapfa ngo ningo gukurura amatwi y'imbwa. Imbwa musimbwa naje ngo musimbwa murayizi, ariko hari wabatarayitunze ntibayizi. Buri iyi mbwa na shebuji yayikoze ku gutwi iza yamiriza abantu baririya bakumva. Icyo yanga nyine yanga umuntu yikora ku gutwi imbwa. Nico yanga niko igipfu kimeze. Ngo iyo ucashe igipfu ningo gukwega amatwi y'imbwa. Yo gutuka akagutuka akazagira nk'ibyumweru bitatu hagutuka. Bibiliya ikavuga ngo kireke igipfu cihorera. Muzahugura umunyabwenge ngo azarushirizaho kugira ubwenge. Hari abantu bo gucaha, hariho n'abandi dukwiriye kureka bakazipfira gutyo nuko bakazamenyana n'Imana y'abaremye. Ko birumvikana? Muti mwakiriye abavuga butumwa none uwo twakiriye none ntaho hamenye ibi. Ndi umushumba, ndi umuvuga butumwa, maze imyaka 26 ndi umushumba kuva muri 96.
z'ubushumba nziho si byinshi ariko ndabizi ibyivuga butumwa navuze ubutumwa n'ubundi acambuvuga ndabizi narahenze nzi guhendahenda abakristo inzi no kubarangiriza kutabahendahenda iyo umuntu yananiye nzamubwira ngo genda taco kikwicaje ahandi uri umukristo wahari nikomeze ngewe si iyo maze guhebura nza nguhamagara kakubwira ngo wicajwe n'ubusahani umunsi wapfuye sinzagushingura gusa bene wanyu bazagushingura apana itorero nyine hano naho guhungira se ko hano hari uko kuza gukirira nimba unaniwe wakwigumira reka nibyo ukigumirira igihe uzohinduka ukazaza tukaza kuduharibishiriza ngo batwitiranye ngo ese abana abakirisitu saba kirisitu kandi niwe wabiteye wewe Bibiliya iravuga ngo izina ry'abakristo aho ryavuye abigishwa n'abakijijwe icyo gihe bavugaga nka Kristo bakagenda nka Kristo bakanezerwa nka Kristo bagasubiza nka Kristo bagakundana nka Kristo sema amen nta muntu umva mbabwi iryo zina sibo baryigise n'abantu ngo bageze babitegereza ngo barebe umuntu bakavuga ngo uyu nawe ngo ni uwa Kristo uyu nawe ni uwa Kristo uyu nawe ni uwa Kristo twibwe ibyarabuze abakristo n'abapagani barayobera abapagani iby'abapagani byaje mu rusengero nitumara ngo tse tubareka ejo muniho nakontekereza inkoni papa yankubise nagiye ku ishuri ngo mare kiri muto nkiri umwana maternelle ngoshike ndagaruka arankubita yama nkubita arankubita aranjana yankubita ansubiza ku ishuri ubu ngubu niho nzamenya impamvu yankubise kari karanze kumvamo naho menya ko yari kwanjyana ngo nze kwiga takindi yari kwankubitira nje kwiga abakristo dukwiriye kubashira ku murongo w'ijambo ry'Imana tukababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana ukizwa gakizwa udakizwa kabivamo kuba umunyabwenge ku rwego rwo hejuru nuko ubanza ugashaka Imana ikaba imbere niba ushaka kwitwa umunyabwenge muri iki gihe n'ikindi gihe kizaza banza ushaka Imana cyakabiri niba ushaka kuba umunyamugisha umugisha urya abantu bavuga uyu si umugisha uyu nguyu kunda kubivuga nyewe arabizi tinya umuntu undusha amasengesho ngatinya umuntu undusha gukora aho ntaragera niwe muntu ntinya sintinya umuntu ngo afite amafaranga n'inzu n'ibindi ejo nabwiye abantu ndabwira ngo nsigaje ibintu bibiri mfuye ngapfa bisambabaza nzagenda ndakoze n'ibintu bibiri ikintu cyambere nzikizambabaza napfuye nuko nzaba mfuye nkibona ibimuga abantu bagendana n'ubumuga bari hariya ntarabasengera ngo bakizwe bakiri icyo nicyo kintu kiza kimbabaza icya kabiri kiza kimbabaza nza mbona nzapfa mbabaye nugupfa ntaratunga amafaranga menshi ngo nafashe abantu nigeze kubwira Imana nsomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenzi wawe ngo kuruta uko wikunda niga mu buzima mbona nafashije abantu niga ikintu ndarakorera undi muntu njewe nakagombye kwikorera njewe kakibanza kundi ndiga ndareba sanga nukubakira umuntu inzu ndarayibakira narabikoze Imana izishakwa Imana baza bayishaka Imana ndizo gusanga ku gitanda uryamye n'amashuka umuntu yoryamye matori gashira agasura akagura indi akagura amashuka ngo karashaka Imana
uzobaza bashaka amafaranga ko baza baryama, uzobaza abantu bashaka amadiplome bashaka amalisansi ko baza baryama. Ninde wababwiye ko baza baryama? Hanyuma mu nzu y'Imana niho babahenze ngo kuza mu Mana ngo nukuryama ngo uzayibona. Ngaho okay sawa, sagende gusaga aho kuri ubwo buriri bitotsi gusa. Ereka wewe igusanga uryamye uri mu ishuka ize gusa yamishika ikubyo. Ninde wababe? Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo mwabagalatiya mwe ninde wabarose ko mwatangije iby'umwuka none mukaba mugiye guheruka iby'umubiri mw'Abakristo. Ninde wababwiye ngo Imana ntizishaka? Ninde wababwiye ngo amahirwe umuntu azamusanga ku gitanda? Mwami Yesu Kristo ndabizi ko nguzuduha n'ibyo tudasabye. Ubarimo abo ngabo yampaye kuragira ngo urimo siko bandi bazabibeshera ngo abukunda ngo zubasubiriza mu bitotsi. Urimo hari wari wahura n'umuntu gusa ku muhanda gutya, wahura n'umuntu ukamubwira ngo uramukunda ntibikunda. Iyo uza gukunda umuntu ugira icyo umukundira. Iyo uza gukunda umuntu ugira icyo ugira gute, icyo umukundira. Ukuye agakiza gusa Imana yaduhaye ikadukunda tutabikwiriye, nyuma yako gakiza ibindi bigaruka ibanza kukureba wewe. Ndare senga niyirize nitugera mu ijuru uze nawe uhabwe na nk'imfizi y'intama ngo ugiye kugororerwa. Mushima yavuze ngo bazambikwa amakamba. Bazayakwambika avuye huya. Dore ndaje vuba nsanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyagize gute yakoze. Ubundi numve mbabwire abantu iyo babumva ngo ingororano baza bagira ngo zirabitse mu ijuru. Ntaziriyo. Ingororano nitwe tuzirema. Ibyo ukora nibyo bizabirema ibyo uzogororerwa. Ibyo ukora nibyo bizaguhesha amakamba uzambara. Ntibakazavuga ngo mu ijuru tuzambara amakamba ngo nawe nibaririmba usange koraga bazari kwambika rivuye ry'ibitosi. Abantu bazabiga bakaranga. Nimubona mureke mbabwire dufite abantu barangije amashuri bafite maîtrise bataza basoma Bibiliya. Bataza basoma iki Bibiliya kandi turabafite hano ho ni sawa ndabafite njewe. Abantu bize bakarangiza lisansi bakarangiza maîtrise bakaba bafite doctorat, abandi bafite amadiplome, abandi bari kuri secondaire bataza basoma Bibiliya. Ukuri muzima kurabona ubwenge bwa ubushize nko kugihe tukavuga ko turaja mu ijuru. Kurabona bupanze neza. None mwo kwiga isomo mukiga geography mukiga histoire bakabaha amasomo ngo nimugende muje gusoma hanyuma uba witeguye guzatsinda ibizamini utasomye. Bibaho ibyo bintu. Kandi ikintu cyantangaje aho Bibiliya ari igitangaza ukuwoyiho umuntu warangije lisansi yo munanira gusoma. Kandi Yesu murebe ariko uwo muha ikinyamakuru wagira ngo yarakimize nibyo biba mu mutima wiwe. Muyogira ibinyamakuru akaza yongereza etagere atazasoma n'icyanditswe kimwe. Ukaza ugenda ngukura umugabo ukaza ukandagira ngo uri umugabo w'isi uw'Imana yikuramo. Mu bagabo b'Imana nturimo ikureho kuri liste ikureho. Ahanda wotera haleluya ikaja he
tera haleluya. Ese ko birumvikana? Amen. Haleluya. Tongere haleluya. Dusubiremo haleluya. Imana izishakwa kandi baza bayibona iyo washatse Imana. Haleluya. Iyo washatse Imana uzuyibona. Iyo umaze kubona Imana usa nayo. Dusa n'Imana iyo twayibonye. Nashatse Imana mfite imyaka 16. 17 byari bibi. Mva mu bahungu abandi urungano mvamo turatandukana ndagenda and distance, bamwe bakaba hariya nanje nkari titwigeze dusubira guhura, dutandukana nabo ngiyewe kubera ko mbangira gute ngiye gushaka Imana. Iyo ugiye gushaka Imana utandukana n'abisi, nimuze muhuza ibitekerezo, rimwe kumva kimwe, imigambi simwe, imitekerereze simwe, ivugo simwe, imirebere simwe, imyumvire simwe. Urumva muje wese no muhemukira ngo nubwo ameze kuri yawe ti wo muhemukira kenda mujane nawe. Baravuga ngo umunyabwenge umwe yaranditse ngo umbwira abo mugendana ngo nimara nkubwira uburiwe. Ibifutanga biri aho ngaho kurajana nabyo ngo ni inshuti ngo ntiwo basiga. Muri kumwe mufatikanije urugendo. Ngo buce baravuga ngo Jowe narize papa yari umucuruzi naje nkaza ncuruza bene ututuntu duke, naje ku ishuri nkagurisha imbombo amakuvertire, nari nzi no gushushanya ngashushanyiriza abantu igihe cy'ama exam bakampa ifaranga. Nari nzi gushushanya cyane. Noneho ngo buce umunsi umwe baravuga ngo mudaheranwa ngo igiturage kiraho ngaho ngo we ntaza yumva ngo namakuru yo kwisi ngo ibihaye bivugwa. Nanga gasuzuguro mu buzima na kera nubu ndabyanga, nanga kundi muntu asuzugura. Icyo mbona kigiye kunsuzuguza ndakirwanya, inza ngirwanya mvuye inyuma. Nababwira basha bari ko bavuga nyina makuru angeraho, kubera ko nari icyo genda ari umucuruzi, nari mfite utuntu namanje kugura radio ku isoko. Namangura radio abantu bazi irya za kaseti za kera bageze bacomekamo. Namangura radio, namangura na kaseti yo kuzana mva mu isoko ihayivuga. Mamze ngo sinza numva makuru daboro ni mufite timushoboye no kuci radio. Je mfite ubushobozi bwo kuyigura, ndayigura sinari ngiye gutegera makuru ariko kubera ko bavuza ko ngako ndayigura. Ndababwira ngo ntituzojana ntituzogendana na iradio nayiguze. Sema amen. Kubera iki iyo tugiye gushaka Imana, iyo dufashe urugendo rwo gushaka Imana, hategerezwa kuba itandukaniro ryacu nabo mu isi. Tawoni henda ntawuzi unibeshaho teka naho nicaye hazabiyo tuvugana ku wenda azamererwa kaneza uko ndazamererwa neza nuko azagenda mbuza ibintu sinza mbona ikintu ngo nceceke akamambuza ngo reka ngwihangana nihangane ndabona ikintu cikosa ngo nihangana ati nyabo na hani mu modoka imodoka si yawe ni yanje nayirisha ndavuga gusaba imunanira kumfata ku kanwa ariko nyine tuza tugirana ico kibazo sinzi urugavuga twarahwereye ndi tukivuga tubavuge mugende tubavuge musoke wagira ngo uravuga ngo njewe cyane bazakunda kuba ngo sinizi narize amasomo bene ya ambesha ibyo kurya narayize none nagira ibintu ncaha bakavuga ngo ni umuturage mureke mbabaza umuntu wavukiye hano akakurira akahigira akarangiza agashaka akababyaye
akaronkera akazi, akaba afite abana batandatu, ntazi umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ntazi umupaka wa Tanzania n'u Rwanda, ntazi umupaka wa Uganda n'u Rwanda, ntazi umupaka wa Kongo n'u Rwanda. Uwo si umuturage? Hoya tuze tubwizanye ukuri, uwo si umuturage? Iyo mipaka narayirenze, byararangiye narayirenze, nuriye n'indege nagiye ahatari habi, none ukongeye nawe ninde muturage? Kubera gusa ko mvuze ibyo adashaka, ibyo ngongeye kumukoraho, namara avuge ngo ni umuturage. Naragenze turagenda, wewe gusa nutwaha wayibona ukavuga ngo wamenye iki? Wamenye iki? Ni geography narayize, ni matematike narayize, biology narayize, pedagogy narayize, chimie narayize. Njye sari byo mu ijuru wewe nimbara amapepa wize. Ngaho uragenda mwese ubundi ngo buriya yize amashuri angahe? Ayo wize wowe wayigiye mu ijuru? Si hando twese. Ese ko birumvikana? Sema amen. Twongere haleluya. Ereka tworoherezanye twigishanye. Imana izishakwa iyo umaze kuyibona iziguhindura undi muntu. Pawulo yaranditse ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, sema haleluya, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gisha, ibyakera biba bishize. None twari ko tuvugana na madame nijoro, hayamwira gahungu kacu gakuru, aramwira ngo ariko ngo agira amafiyeri. Birumvikana ono umuntu wa mafiyeri aha yavuga ko gahungu kacu, ndamubwira ntari amafiyeri yose ninje ngo mare ndamwira ntari ko maze gukizwa ntiyarashize nyine ngo reka ngo twashakanye ukiyagira. Burya nari ntarakamirika neza. Ni ibintu bimwe biza bigenda bihinduka uko ushaka Imana. Sema amen. Uko wegera Imana ikakubwira ngo iki kireke, watera intambwe ikakubwira ngo iki kireke, watera iyindi ikakubwira ngo kireke. Satani akakubwira ngo ariko se ngo abandi niko bameze, ukavuga utoya nje nama. Mu by'ukuri mbabazi, ubu iyo nza hano nkaza nambaye ipantaro, bene bya ipantaro bimwe bifite imifuko ahangaha, iyindi ni mashini hano, izindi hano, ntimwongeraho ikibazo kandi sica ntaho byanditse muri Bibiliya, ariko no kuvuga ngo urwego ndimo ntirumperimeta kwambara iyo myenda. Hari urwego umuntu azagera mu Kristo ibintu bigahinduka. Jone ariko mbibwira abantu ntubagaseka, umuntu w'umugabo w'imyaka kuko kwanjye ko ndarenze imyaka 50 kama nambara ikabutura simvuze ko ari icyaha, ariko namwe mubigaruye gusubira inyuma mu mitekerereze. Timuzi ko umuntu yarangizaga primaire agiye kuri secondaire akambara ipantaro? Siko byageze bigenda? Ubu siko bikigenda? Bijya bisobanura iki? Ngo bayagize gute? None iyo umuntu w'imyaka 50 nkanje nambaye ikabutura uko biba byageze gute? Tureke ubundi no mukinyabufura, imfura y'umunyarwanda n'umunyarwandakazi, nta mugabo w'imfura muzobaze wasokaga kicara mu bana yambaye ikabutura n'isengeri ngo aricaye muri nani. Kandi iyo mvuze gutya hazamuvuga ngo ni umutu, sinababwiye ko nize, narize mfite amashure ntayafite, noba ndayafite nkavuga ibimeze gutya. Wakutuma umuntu utarize ukaja kuzana mudaheranwa ni jewe, bakutuma bati ikintu cy'igifukira aho ngaho genda uje kureba ibintu bidasobanutse ukazana njewe. Nawe uba mu mutwe haba hapengamye nyine. Sema amen. Gushaka n'Imana n'umutima wacu wose
nashatse imana, nshaka imana nishakira mu ruzi, ndeba ngo mbone imana nishakira ku misozi. Haleluya! Nshaka imana ku manywa, nshaka imana mu mvura, nshaka imana ku zuba. Nashatse imana, imana narayishatse. Amen. Ko ndababwira iyo nashatse. Nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo kaniwoko mu buzima. Nagiraga ibiro bike ukumuhaye mubona uko sigaye nitera ubwoba naje kandi hasi nkabije, simbivuze ngo nunguseka n'ukuri kw'Imana. Ukunagize ibiro nanye nzange ngashimba Imana kayibira ndi data wangiriye neza. Muvuga butumwa rimwe yaje kwigisha ngo ashike payi musobanurira, noneho nimba yararebye akabona icontera intege yarugukongomana yamaga ngo simama kidogo ndahagarara ngo amare yamava ngo kuna neno ambalo Mungu ananiambia ngo alijambi Imana mubwiye. Aha yansha kumbwira yambwira ngo Imana ngirambwiye ngo mu myaka iri imbere ngo uzogira ibiro 60. No ndahumiwe ibiro 60 kibaza ngo se nobigeza nari yiki byagenze gute? Icyo gihe cyose Pawulo yanditse ijambo aravuga ngo nize guhaga, nize gusonza, maje kwirata, yirata inkoni yagiye akubitwa ku bwa Kristo, yirata imibabaro yaronse ku bwa Kristo. Twebwe turimo kwirata amafaranga n'amazu n'amamodoka, kandi mwebwe nimwe muzotuma abantu bagwa bagira. Nzambivuga nkabwira abakristo ubu sindagira amamodoka ariko nzo yatunga imodoka se niki zotunga imodoka tunge n'amazu nayazazi gihazazi kandi nataza tibizamuza kuja mu ijuru. Ariko umunsi natunze imodoka ngatungubaka amazu kagira nka etaje, abantu bazavuga ngo nasubijwe, siko bazavuga, kandi nibyo tuzadushima hanga. Ngo haleluya ngo amen, ngo haleluya ngo amen, ngo ngiye kuvuga ibintu ngo murashobora kutavyumva, ntituvyumva nyine biratureba. Ako ni gitangaza ngo ntituvyumva nyine. Ega abantu uziko abantu bazatera abandi ibibazo ngo ko ndareba ngo nkabona ngo mbaye mvuga nti erega witwe ntituvyumva n'ibyatubaye. Vuga wewe tubwira amakuru y'ibyabaye, ni wewe uvyumva. Ese ko birumvikana ngo Imana yatubwiye neza ngo uyu mwaka ngo umutware wanje ngo yahawe promotion ngo turazamuka. Ngo none murebe ibitangaza bizabe ngo ndakora ibintu bibiri, ndatera haleluya ngo mukomere n'Imana amashi. Imana iguhaye promotion uyikomera amashi, uko niyo yabuze. Nico kintu kinini ubonye wo turi Imana ngo dukomere Imana amashi. Kandi akamagenda akamata bombi n'umugore ngo bashimye Imana ntaco mwakoze. Pi haba natwe nditwumvise ico no kumva gusa noma njewe aho mbere nta muntu utambuka imbere. Ubundi naranabigushije ntawe uzi ari imbere ngo agiye gushima taturo yazanye ngo akomere Imana amashi. Kenuje uje gushimira mu wawe cyangwa uzazi wanje mu rugo uze kuhambwirira ayo gayo nama kuri yo mu rugo sino yanga uzumbwire ko waronse promotion ngo ngutekere cyayi tusame. Aha. Hello. Haleluya. Twokongera amina. Ese ko birumvikana? Kandi se ni mukure mu mitekerereze, mukure mu myumvire, mukure mu kumva. Ntawe uzugera muri izo nzego atarashatse Imana ngo ayibone. Iyo umuntu amaze gushaka Imana akayibona niyizi kuza ibyo bintu byose. Cyo gituma umwanditsi yanditse ngo mukwari reka nihute nzoba reke mutahe nze gusoma ijambo ry'Imana. Imigani 8:17 ihute soma vuba vuba irukange.
abagira gute abatayikunda mureke kwavuga muhashireho mwenyine hanyuma ngo mudaheranwa ni uzoza umiranguza ibintu byose gusa igipfukije ngo miri ikije hano ngo kubera iki ngo mushumba ngo agira ngo abantu akunde nyine umuntu aritabira amateraniro umuntu yitabira imirimo y'Imana umuntu aratanga umuntu araja gusura abandi uramubwira kumva wamubwira agaca bugufi wamubwira ngo zamura amaboko akayazamura wamubwira ngo tugiye gupfukama agapfukama wamubwira ngo gira gutya gira wewe wo mwanga uwo ndi wamukunda ubundi ramubwira ngo shira amaboko hejuru yange pfukama yange turaja gusura abantu yange ngo ni imana ngo mudaheranwa ngo ngufe kumukunda mfe kukunda iki ngukundira iki oya tse dushira c'est la réalité buriya hari ibyanditswe bisobanutse byinshi erega hari ibintu abantu muze mubona abashumba rimwe na rimwe ngo Imana ishimwe ngira umushumba umwe heje bundi twari tubipfuye naramubujije ni unungire namandi kandi nzakwereka nzamubwira ntiwumve haza munsi yayoboye abantu bose batasenze ku cyumweru uyu yarabizi batasenze bagize nk'ukwezi ngo nihaguruke ngo bamukomera amashi ngo agize ibyumweru bine ngo adasenga kumwumva ibyo kurakira umuntu ugize ibyumweru bine adasenga ntiyatubwiye iyo yagiye ntiyatubwiye impamvu ntituzi icyamushibije bamukomera amashi kuko agize ibyumweru bine adasenga kandi nawe nyine yahaguruka ngo twakire akamamererwa neza iwe ntamenye ese abantu ubwenge bwa Yesu bwagiye he kunda bakunda kandi abashakana umwete sema haleluya abo ngabo baba ku mutima wanje abo ngabo nzabagendana nico gituma yavuze ngo bazabatunga urutoki ngo bazabasana bakoze mu mbone y'ijisho ryanje nabo bashaka Imana n'umutima wabo iyo umutunze urutoki mwibuke Mose gusa muri umuna wiwe Aroni na Miriyamu mushikiwe tibamuvuze Mose atariho siko bibiri zivuga Mose ndiyari ahari Mose ndiyamenye n'igihe bamugambye baba mutukiriye ngo yashatse umunyamahanga ngo ese nibuze ubona Imana wenyine Imana irababwira ngo nimuze hano hariho abantu badakuriye kuvuga nawe ngo ntibagukunda baragukundira iki barakurazi ngo uriya muntu wamuriye warananga ese ubundi yagukunda areke kukwanga natanakwanga natanagukunda ntacyo gukundira umuntu akavuga ngo haleluya ngo tuba ku mutima w'Imana ngo tuvuge ngo amen umuntu w'igifu nawe ngo amen wagezeyo gute wagezeyo wakoze iki abantu babiri batazabibagirana ni umuntu wagiriye umuntu neza n'uwakugiriye nabi kubera iki urya wakugiriye neza utazumwibagira yakugiriye neza urya nawe gituma utazumwibagira nuko yakugiriye nabi hari igikorwa yakoze Imana yanyibabira ngo nimuze hano aba erega yabagejeje imbere ya Mose ataza amakuru ngo ashikatire muvuga uko mwari ko muvuga abandi batise nimuvuge mwari ko muvuga ariko Imana yabakoreye agatendo narahumbi Imana niyo ya mbere yamibabwira ngo mwembi Miriyamu yari umuririmbyi naho Aroni nawe yari umutambyi naco gituma Miriyamu yabembye nuko atari umutambyi we yari umuririmbyi noneho igirira imbabazi ya Aroni kubera ko yari umutambyi ariko ibabaza ijambo irababwira ngo mwebwe nimbiyereka zaza mu nzozi gusa nimugira ibahati ngashaka kubiyereka muzoza murota ngo ariko uyu munsi mugaragu wanje ngo azayoboka mu rugo iwanje ninkaho yavuze ati mu byumba byose Mose abibamo azagenda turaziranye gushakana Imana n'umwete wawe wose bisobanura iki ni ibintu nka bine reka dusome gutegeka cyangwa bandusome Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7 tugiye ibindi turakomeza nimugoroba turaza kuganira inzira ziri dukoresha mu gushaka Imana nizo turi buvuze kuvuga ku mugoroba
inzira zirindwi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agire gute ashaka Imana. Bansomaho 7 n'umurongo wa 7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Abantu batatu nibaze hano, mugire vuba vuba, abantu batatu nibaze hano mwihute. Hagarara murebe gutya, okay. Umwe naze hano, igira hano imbere wo, hagarara, igira hari, nawe igira hano, okay. Ngaho isubire usome. Intambwe ya mbere niyo gusaba, kandi abantu benshi naha niho batuye, ari abagabo, ari abagore, ari abahungu, ari bande, ari abizera batarize, dore aho batuye. Ibintu byose ngo ni ugusaba. Yarasabye, yabyanze gusubizwa. Ngo Imana ndizisubiza. Imana nindakwiye ko Imana itazisubiza. Uzahwerera ahangaha. Nubundi niho wahwerereye, niho utuye. Ese ko birumvikana? Musabe muzahabwa. Umuntu akavuga ngo Imana yaravuze ngo tugume dusabe tuzahabwa. Umva igipfukira. Turabona kugenda kwaje gusaba demand, ukagenda ugasaba bakakwihorera ntibagusubize, ngo directeur yabuze, ugasubira ugasaba. Igikurikira iyo wabonye habyanze rero tiwahawe ugira gute? Ica kabiri, mushake muzabona, uja mu nzira yo gushaka. Ariko ko byanze hariya ndi mu kubona gitife wa kagari woje kureba meya. Ese ko turumvikana? Woje gushaka meya tacu yo mumarira, ukava hangaha ukaja gushaka meya cyangwa ministre, yashika akakubaza mu kibazo cyawe niki, uti dossier timuza mubona kwa president wacu waciye he ku mukuru w'umudugudu ngo have kibazo wakijanye, akavuga oya akavugaho waci, akavuga ngo naciya. Ese ko birumvikana? Ko murabyumva? Ariko hanyuma iyo bigeze ahangaha aza kubwira ngo icya gatatu niki, je kwa ministre, uje gukomanga. Ese ko turumvikana? Genda uje kwa ministre, hari kwa beya, je kwa ministre. Yashika kwa ministre naho ategerezwa kugira gute? Gukomanga. Apana gushika ngurashika ku muryango gusa guceceke ngo meya yantumye ngo komanga. Kandi ibi byose bisabye kwitanga. Ese ko birumvikana? Bisabye kugira gute? Kwitanga. Musabe muzahabwa, nubona bidakuze mushake muzagira gute? Muzabona. Sema amen. Ni mumara mugire gute? Mukomange ku rugi, nditeguye kubasubiza. Yamara kwinjira kwa administratiniki akavuga wageze hano gutati ni meya wantumye, zana dossier hano, agafite dore ngo byagenze neza. Allo, oui, but izina ryawe rine Rugaju. Rebera musore witwa Rugaju, mumurebera umwanya vuba vuba. Timuzamona president yavuze tibizabikemuka, kwizagisubira gusubira inyuma. Uzotura kwa meya, uture mu kagari, uhahwerere, kandi Imana ihaye kubona. Yarakubwiye ngo inzira saba ushake, numara ugire gutuze gukomanga. Mwokome reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe,
ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe, niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe, uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose, uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Sema amen. Igenzure, itegereze wewe wenyine, ni gute uzushaka Imana. Mushumba yabivuze nariko ntangara. Yavuga Yesu Kristo yigeze kubwira abigishwa, wa musaza kubareba baha basenga. Yesu yatanze isaha, umwanya muto wo gusenga Imana. Yaravuze ngo, yabwiye abigishwa ngo se ngo ntimushoboye kumarana naje isaha imwe gusa. Kurya umwanya mutoya Yesu yatanze wo gusenga ni isaha imwe. Niwo mwanya mutoya ubaho. Mwanditsi Dage ngo namubonye hano, nzanto nabonye, nyasomye igitabo ciwe. Aravuga ngo yarasenze umunsi umwe, ngo arasenga ngo akagera ngo azasenga cyane. None ngo umunsi umwe ngo yumva ko ijwi rimubwira ngo Dage, ngo nuza gusenga ngo ufate isaha ngo urebe umwanya uzusenga. Aragenda ngo ashika afata isaha, arasenze, asengeye igihugu, asengeye abayobozi, asengeye abarwayi, asengeye imfubyi, asengeye abapfakazi, asengeye abadafite imirimo, asengeye abadafite abana, arasenga yirukana imbaraga z'umwijima, asengera abakomeye n'aborohewe, arasenga ngo arangize ata amen. Ngo areba ku isaha asanga asenze iminota 20. Ndababwiye ntimukaza muceza na Satani ntiyoroshe. Daniel wari umuntu ukomeye, yasenze iminsi 21, kandi siyo gahunda yari yajanye gahunda yo gushika kavugana n'Imana, kubera ko yarazi ko bazabavugana. Amara iminsi 21 ngo amapepa amadayimoni yahagaritse iki amasengesho azarwanyuma asabye imbaraga z'amasengesho y'umuriro. Ngo man, ngo uri kurabona nawe ngo ziko niriwe ku kazi ndarushe. Kurayibwira amakuru ndiyaze ngo ndarushe, ngo kandi ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ngo mbaye mvuza yangaye. Iminota 3 abandi akamavuga ngo mana ngo no gusengera mu mutima, ngo menyera kuri byo twibwira, ngo nibyo tutaravuga, ngo ba wabimenye, ngo nubwo ntobivuga ngo urabizi wabivuze. Kwa yandi yo yisi kuzu yavuga ukagira iminota 40 hayo uvuga amakuru ya filime. Turakenye ko turasana batabashaka Imana izishakwa kandi bigira umuruho. Nukwitanga, nugutanga umwanya, nugutanga ibitekerezo, nugutanga ibyiyumviro, nukwitanga bisabye imbaraga. Tuvugishije ukuri, ubu nyine impande kavuga yavuga gutya tukaba turinjiye mu ijuru, ukabugeze mu ijuru. Ubu ureka mbivuge buri Imana ikakubaza, mbwira umwanya wari warampaye. Urumva ngo twagiraga, uzayibwira ngo wagiraga akazi kenshi, ngo cyagihe y'amezi 3 ngo namaze, ngo nari nabyaye, ngo mare ngo mbura ngo umukozi, ngo bituma ndasenga amezi 3. Wabuze umukozi? Koma unabakristo dufite ndimo kuyobera, ngo arabyaye akagira amezi 5 adasenga, ngo ari kukiriri. Imana ishimwe ko ntari Imana, wakivaho wayurira amezi 5. Ese namwe bibaho amezi 5 ngo warabyaye, Imana yaguhereye umugisha w'umwana, ngo amezi 5. Twebwe twageze tubyara tukabyara, yageze amari 1 kimwe ku rusengero, icumwe yageze amari 1 yabyaye neza. Hari ikindi kibazo, tujana umwana kwa Yesu Kristo, babanze bamuririmbira indirimbo. Uzi ko umwana azayumva ni yakiri munda, umwana azayumva akiri munda, umwana azayumva. Abana bacu
kubera ko twagize dusenga tugasenga bavukanye amasengesho. Abawe bazavukana uburakari kuko nibwo bubabamo. Witeze ngo uzavyara abana basenga iki? Basenga utadusenga, baririmba utazuririmba, banezerwe nico kizagituma mubona umubyeyi akabyara akana kaba gafite nk'imyaka 3 cyangwa 4 yaza gusohora igitutsi ukazugira ngo ni marayika wayo umuvugiramo. Timurabibona mwebwe cyangwa kakama karakara uyu mwana ubu burakari bw'imyaka 4 nini ukurebera kuri nyina na se cyangwa sekuru. Umwana yageze atinda guseka nkamba mubaza ndetse wabaye tese kugikuye ko mwasanze tuzaduseka nsekera Yesu Kristo n'umunezero nta kibazo nigirira ngiye sino njyewe sinza ntwari nubwo ikintu coza kiremereye sino ruhandwara iminota 15 yo kubabara kunezerwa ko hari nje kwiyica umuntu azayica abona wiri urakaye kandi ibyishimo bihari si we wawigiramwo nabi ni wewe namahitamo yawe ngo umuntu yandutse ariko kugutuka se yari kurekera giki mundaraka imunsi umwe nsonsa madame nabonye yaje amerewe nabi ese uko mbambona none utacangamutse ngo ariho ibyamubabaje ibiki ngo reka arambwira ngo tumaze kurya turari ariko nyina mbona taha yacangamuka ngo amara arambwira ngo yahuye n'umuntu ngo aramubwira ngo bariko bamvuga hanze mu muhanda ngo nza nambara nabi. Nico gikurakaje ngo nza nambara nabi ariko wewe yunde uzona ameze gute ati nje nza mbona wambaye neza mu bantu kuri iyi si nta muntu nshaka kwandeba ko nambaye neza wewe. Umunsi uzombwira ngo wambaye nabi nzohindura, umunsi utazombwira ngo sinambaye nabi aba bantu bose bajejwe kuntuka, aba bose akazi kabo no kuntuka batandutse ni igitangaza. Atese uko nkubwiye wende ubabaye ariko no mbabare hariwo kwishima ngo nza nambara nabi ndese ndi wababajije nimba hari wari wangurira ishati tawe hari wari wangurira ukweto ariko wabwira umuntu ngo azambara nabi taco wamuguriye ubwo si ubuswa bwo. Ndashojeje aya mvuze simake mushaka Imana muzayibona ngo nubwo dusa n'abakabakaba ngo ndiri kure y'umuntu uwo ari we wese. Tawe Imana idafite uburenganzira kwiyereka mu gihe ayishatse, uba muto uba mukuru uba pastori uba musenyeri uba umuvuga butumwa uba umunyamasenge uba nde ndiri kure yawe haguruka uyishake uzayibona. Imana ibaheze umugisha. Amen. Urakoze.